aku. Lagi brut mai. Alung nagala aku. Lagi brut mai. Lagi brut mai. Facebook dun sabi tabi di blog. Sagai haji pelih angin Facebook opsi. Cukup yo kusut silu perti haram jadah koruptor dan pengkhianat peserta ulama sulat nantilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo tak Facebook abu si orang kat sini le. Ngan podolah begahadro daulah kifah. Daulah khilafah. Facebooknya tak diblokir ya. Jadi hotel kena live hanya live. Gambar. Itu boleh buka baru je live lom dia busiknya. Dia busik mentuah yo, Lagi brut mai. Facebook dun sabi tabi di blog. Sagai haji pelih angin Facebook opsi. Cukup yo kusut silu perti haram jadah koruptor dan pengkhianat peserta ulama sulat nantilah. Jadi blok tu Facebook busiknya. Ai ule mandum ni blok. Jadi kamu ke hotel nak live video lanjut hotel nak live video karusah gitu kan. Alah ya abuci orang ngasian nyaman abucinya tak tiga ke ulama lekit balik kira be kan ulama kan je dengan mangat dia tengok balik ada kan ulama nak galak tu abucinya mangat kan tak trauma muka hibui baju dia terperti Lagi brut mai. Facebook dun sabi tabi di blog. Sagai haji pelih angin Facebook opsi. Cukup yo kusut silu perti haram jadah koruptor dan pengkhianat peserta ulama sulat nantilah lu. Alah ya bu berak mangin abunya bah kulek le sayang ikan ulama dia ada luar ni ni jok hanya ke level bihana putih be level gede yang nan tu itu menak dia ikan ulama ikan gegop itu menak lah Facebook zero inan anak budi pongo je luar saya bu si ngatin rata dum sapa ora ceh ikan lagi ikan genyo ikan geje nyo bapa ulama ikan gegabu mudi ikan tau piu buci macam dum seroi ya merati pedi ya baik kan ulama lu hana lagu Lagi brut mai. Facebook dun sabi tabi di blog. Sagai haji pelih angin Facebook opsi. Cukup yo kusut silu perti haram jadah koruptor dan pengkhianat peserta ulama sulat nantilah lu. kayak pegah ulama su'u'nya je mai dum tak puatan hanya live boleh buka dia hendak baru je live Facebook mendum kayak blokir ya buci orang tengok kau jai ka FB gebuh nanje terpur-purum dan kau jai ka FB ke blokir mendum apa gol in blokir le
pegat le lain. Angka nyambut ke kan. Maka pegat Facebook lain, ke live le. Ke kun le ke kau. Ke live le. Ke kun le ulama. Kena nabut kan. Ngawat dah buciknya. Pewer ulama. Ulama azab wata ke pewer ju kun ju. Nyo kara azam tu. Ka kemah ke. Alah ya buci ungatin. Facebook 6 tilusin ka. 6-12 boh ka Facebook. Hai rekan. Diblokir mendum. Kagak pegah haro kau blokir Facebook gop. Kata sit Facebook nya blokir le gop. Alah ya buci ungatin. Abuci ugi urngatian. Belum ke baru je gelef lam. Berarti menyenang lam video buci. Pernah you belum ke video live hanja dah pegat le karena hana ikut peraturan kafe community. Februari belum dah. Baru disahkan lam di community. Dah kata. Kira ni peraturan hana ikut. Bahan-bahan jorok kena nekun tu. Puhan ni blok tu mah. Kemah tu. Bi abuci. Buka ke harakan ber. No kasih eno ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.